Kako sam se našao u svemu ovome? Ne mogu vjerovati da djeda doista nema. U jednom je trenutku pokraje nas, a u drugom se pojavi Pegaz i nekom čudnom čarolijom ukrade njegovu dušu. Ali zašto? Što bi Pegaz uopće htio od mene? I ima li to nekakve veze s mojom tisućljetnom zagonetkom? E pa spasit ću djeda, pobjedit ću Pegaza u njegovoj vlastitoj igri, ma kakva god da bila. Ha? Što je ovo? Od Pegaza je. Ha? To je pozivnica za turnir u kraljevstvu dvoboja. Možda, jedini način da to saznam jest da se natječem. A brod kreće za 2 dana. Moram, to je jedini trag za djedov spas. Pa što, Tristane, koga zanima novac u ovakvom trenutku? Čini se da zanima Joeya. Joey, što radiš ovdje gore? Što ti je? Naravno da znam. To mi stvarno puno znači, Joey. Drago mi je što smo prijatelji. Neću nikada zaboraviti. Sve je bilo zbog tisućljetne zagonetke. Kako mi je djed objasnio, zagonetke su pronađene u nekim egipatskim ruševinama. Djed mi ih je dao i na neki me način izazvao da ih riješim. Nikad nisam vidio nešto tako nevjerojatno. Čim sam ih dodirnuo, znao sam da su posebne. Tada sam zaželio nešto. Zamolio sam ih za pravog prijatelja. Mislim da su mi zagonetke ispunile želju. To je bilo onda kada sam upoznao tebe i Tristana. Iako se baš niste ponašali prijateljski u početku. Zezali! Uzeo si dio tisućljetne zagonetke i bacio ga kroz prozor. A ja sam bio taj koji vam je pokušao pomoći kada se onaj grubijan namjerio na vas. Makni se! Ostavi ih na miru! Neću ti dopustiti, oni su moji prijatelji! Pa, barem si mi vratio izgubljeni dio zagonetke. Inače nikad ne bi mogao riješiti tisućljetnu zagonetku. Aha, samo si se ponašao. Da. Šteta što ne možeš ići sa mnom spasiti djeda. Zajedno! Ali kako ćeš tamo doći bez pozivnice? Joey, što se... Hej, pustite ga! Joey, što radiš ovdje, Joey? On je sa mnom, morate ga pustiti na brod. Ali čekajte, Joey ima zvijezdu, zar vam nije rekao? Evo je, na pozivnici piše da je zvijezda dokaz da si natjecatelj u dvoboju. Možda, ali radije ću riskirati nego biti bez prijatelja kad stignemo do kraljevstva dvoboja. Trebam ga. Drago mi je da su te pustili na brod, Joey. E pa onda to ne pričaj na glas. Da! Puno hvala, mislim. Da, a vi ste... Čestitam na pobjedi na regionalnom prvenstvu, Weevil. Ej, pa da, i ja isto. A nije li to varanje? Kladim se da zato Weevil toliko zna o protivnikovoj strategiji. Čini se da Joey trguje. Hej, daj da vidim! Salamandra, kunaj s lancem, beba zmaj i štiti mač. Super! Kada udružiš ove nove karte sa svojim čudovištima, imat ćeš doista jak špil. Bit će to malo teže nego što misliš, Joey. Evo, dodaj ovo svom špilu. Moglo bi ti pomoći kada zagusti. Weevil! Ne, borit ću se s kartama koje sam ponio sa sobom. I stvarno rijetke. Ne vidim zašto ne. Samo pažljivo s njima, može? Evo. Ne! Moje karte! To su bile karte za Exodiju koje mi je dao moj djed. Joey, nemoj! Joey, gdje si? Nisu vrijedne da se zbog njih utopiš. Joey, doplivaj do broda! Joey! Joey, drži se! Joey! Tristane! To je bilo blizu. Stvarno mi je drago što ste se vas dvoje pojavili. Puno vam hvala, ljudi. Hej, u redu je, Joey. Serenity? Žao mi je. Obojica ćemo dati sve od sebe, Joey. Ti za svoju sestru, a ja za svog djeda. Kraljevstvo dvoboja, to je to. Još malo pa smo tamo.